गसाइगाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गसाइगावनि बनगावआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ थैनायजों लोगोसे गुबुन सासेया गोब्राब जखम जादों। गसाइगावनि रायमाना वेस्टार्न फरेस्ट रेन्ज सिंनि बनगावआव दिनै सोरांसि समाव रायमाना हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोआ थैयो। सत्यवती बसुमतारी मुंनि आइजोखौ मैदेरा गाथारलांनायनि अनगायैबो थैनाय आइजोनि फिसाय सत्रसिं बसुमतारीखौ गोब्राब जखम खालामनानै गालांदों हाग्रानि मैदेरा। गोब्राब थासारियाव सत्रसिं बसुमतारीखौ फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सोरांसि समनि 3:30 समाव रायमाना हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरखौ होनानै हरनो नाजानायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। लोगोसेयैनो सामुएल टुटु मुंनि सुबुंनि मासे मोसौखौबो हाग्रानि मैदेरा गाथारनानै गालाङो। राति 3:20 জংঘলৰ হাতী আহি মিঠা লগাইছিল। তেতিয়া মিঠা লগাৰ সময়ত এই জুই জ্বলাব বিচাৰিছিল বুঢ়ী মাইকীজনীয়ে। এই সময়তে হাতী দৌৰ পেলাই মানুহজন মাৰি পেলাইছিলে মূৰত আৰু এইফালে আঙুলত ঠানি আনি আকৌ সেইফালে লৈ গৈছে। হাতী মানুহজনক মাৰি পেলাইছে। মহিলা সিংহৰী সত্যৱতী বসুমতাৰী। তাৰ হাজবেণ্ড জখম চোৰত মাৰিছে না কিয় মাৰিছে সেইটো নাজানো, কিন্তু এতিয়া হেৰি পষ্টমৰ্টেম হেৰি কৰিলেহে এক্সৰে কৰিলেহে ভাবো। এইটো স্বামীৰ নাম সত্ৰসিং বসুমতাৰী। স্বামী মানে পুরা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আহত হৈছে। হয়। কি গাঁও হয়? বনগাঁও। কেইটা বজাত হৈছে? 3:20 বজাত। এটা মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে না? হয়।